Vhadzangano la ANC vha ḓo vha nga vhunzhi kha ano maḓuvha maṋa tevhelaho fhaḽa vunduni la Limpopo. Vhuna miraḓo ya khorokhulwane ANC vha khou lavhelela u ḓo fara nyambedzano na mahosi a vhupo fhambanaho kha vundu la Limpopo nga Ḽavhuraru. Vhutambo uhu ho vha ho fanela u vha ho fariwa mahola fhedzi a si tsha vha hone nga mulandu wa u ṱaha ha vhulwadze ha COVID-19. You know, this province is rich with the traditional leadership. The president will interface with them. There will be interaction with the families of the stalwarts of our revolution. There will be interaction with leaders of the religious community. There will be various engagements that will be taking place from tomorrow until Saturday. Of course, there will also be a gala dinner, as you are aware, and also there will be a golf day, which will also be using as a tool for actually fundraising for the African National Congress. Selamolela bari hu ḓo tendelwa fhedzi vhathu vha tshivhalo tsha zwigidi zwivhili nga Mugivhela nga ngomu stadium u tevhedzela maganyenedzo dza vhulwadze ha COVID-19. We have distributed the numbers to regions, and we have also ensured that in these buses we use half capacity of the buses so that there's also social distance. We are maintaining social distance from home to the bus to the stadium and everywhere else. We're going to ensure that we stick to COVID protocols in all these buses. COVID protocols will be adhered to as they arrive in the stadium. COVID protocols will be adhered to, so we know exactly how many people will be in the stadium. 2,000. We actually will be knowing by tomorrow by names who are these people who will be in the stadium. Vhuna miraḓo ya khorokhulwane ya ANC vha khou lavhelela u swika Limpopo matshelo nga Ḽavhuraru.